E whatal whatu le amatanga le nei vai aso I se whapoponga fo I o telefou le Radio Samoa. Ua whamauria to spulu ono tangata ua maririu ma le to tele o loo marunua I le whaalawalawe na tupu I le asana lafi sini Australia whaaitu o Bondi. Whairua leo I la wana whaatupuina le whaalawalawe o le tamamalo nā talii le ua ua mariu wai Malaysia I la ua I le nei whaalawalawe. Na wane ta whana tangata I lungo le matawhanga o Bondi, ma lo iei videos ua nginga I lungo o penga ta whaailangi I le teimi na wane ai ma le whana, ma ta whana ai tangata mai se tama I ala lau papa I le alawa no whanga o le itaina le fitu I le afiafia na nafi. Pa mai le 9 News na munumuriane maua leo ni mea whapapa, explosives, I se taawale ieiso na so otanga I stasio I la waia. O le Premier New South Wales, Westminster, ma le Paramia Australia Anthony Albanese, na o la whaaria o le whaalawalawe watula I mai, ua tuputonu lava I le community o nei tangata Israelu, ma ua whaamawina leo le au whaatupu whaalawalawe sa whaatinoina le nei ngā yoinga. Pai roi nisi ripoti o le whaaironga ina o le Hanukkah Festival, sa whaia le Jewish community, le ana tupoi le whaalawalawe, ma ua matua I le fia le toa tele whaate ia, I le tūra I mai o le nei whaalawalawe le masani ai Australia. Pai roi ripoti o la ua na whaatupuina le whaalawalawe le tamamalo nā talii, e no nofo I Bonnie Rec, a sa au mau I se whale I Campsie, a o le tupu le whaalawalawe. I Israelu ma le larolangi ua matua I whaeroa mai le whaitioina, e le paramia o Israelu Benjamin Netanyahu, o le paramia o Australia I le whaalawalawe na tupu mai e na nafi. Ele o le taimi lea mua ua whaeroa I le fia o Netanyahu, ia Albanese, ma sa ia whaeroa I sana video lungo le X, na ia wala au ia Albanese le taimi ua tuanai, e sui le vai le whaatino se ngā yoinga, po le action, peitai, ua sui ia Albanese le vai I le vai. Whaeroa fo le whaapatai e Netanyahu, o se tasi o le tunu una ia pueina le isi o le au whaatupu whalawalawe lea, ma abe ese mai ai ma le whana. O whaito ina le tele o taitai o atunu o le larangi le nei whaalawalawe a maise lava I ngā yoinga ma whainga lea lofa e whaia whaasanga I tangata Israelu. O le au whaatasi lao lātou whinangalo e te tau na whaamuta I tu ainga wa mionga e le ngata I Australia a o so se vai panoa o le larangi. Isi a mani e toa lima tangata ua pueina e leo, ma sarumia no lātou wao fia whaatasi, I se tau mawhainga e ave ana se taawale a ngai I tangata sa iei I se makete o le kiwisi masi sa whaia. Pa me to tolu tangata Morocco, tasi mai ai kupito ma le tasi mai Suria, na pueina e le whae unga le vaiaso ona o le lātou puapuanga lea sa taula I se makete le tu I saute o le state of Bavaria. Pa mai leo, e masaromia I lātou ia e whao Sofia e vanga I Salama, ma o le lātou fuafuanga I e whao o le oti, wha manua ria mani tangata se tō tele. Tupu mua fo I se whalawalawe whapea I a te se matausanga taruai, ma riri wai tangata tō ono I se maketi sa whaia I Magdeburg I si a mani lava. Ulo tau fia umala I lātou ia na puina leo, a o whaia pēr I suenga. Wauna ia le maloni sila tangata ina ia Faiva o whaafowina o lātou tūswhalau, pe a whai ua mahe ale au ngā, au lei o atu le tausanga fōu, I le tau matu le a mawalunga ai le au whai o tangata e fia tārusanga, mo o tūswhalau New Zealand ia ma whaafowina fo I tūswhalau. O le minister mta au whaaloto I whale le tunu o Brooke Van Velden, na ia whaai lua o le ua lata ina mai ala ta esfuru tūsanga, o isi tūswalau mua sa tālusanga ina, ma esidia I le tasi tesi ma le tonu miliona tangata New Zealand, o le a lata ina umaleo ngā o tūswalau, pe a toa le ta esfuru tūsanga. Ta ua le minister o le ua whaai titia mai le malo le teimi, e whaata dia I le whaafowina o tūswalau, mai le 25 aso sa masani na iai I le na o le tolu aso, mai whaingo fie fo I le wha o ngā o le online, po au o nanga le immigration lunga o pengta whaailangi, e whaatino ai le tūlanga. O le isi whamanatu mai le minister, a mana o wawe le tūswalau, a ua le wha o ngā ina ata e pu e le tangata lava ia po selfie. A e pu e le leise ata tala whea ngā I le passport photo, e wawe ai fo na maua ia le tāro sanga, na I lo le toe wha a fo I mai o oe, e toe wha I atu se isi ata tala whea ngai. Talamun muli, mai Samoa wali patia mai le opisa le tiute I Samoa wha apea leo, e lua fo I isi tūlanga na mawai le aisa po le mes I tua oio le atunu. O whaeloa le Radio New Zealand, o le su eina o se tangata na taunu wane mai Amerika Samoa le aspirai le taluai,
Na maua se tamai ato lo i te tonu a fifi e lima, pa maani o le aisa, se lau faso tasi kalama le mamafa. Ta ua le ripoti o le aso na so ai le sto nai, i na maua i fo i le ofiso le tiu te le 1 kilo, o le aisa wana na atu te tonu se pusa moa ua wha malo, ma maua atu i le wafu i matautu. Pai mai o le uta na aveane mai Amerika Samoa. E tō lua mo lia, o se li e tōru sulua tausanga, ma se isi li e lima suluiwa tausanga, o mo lia i le umio na koti, ma le ave natu i le atunu o loa le whatangaina. Wa tau fia leo se iau lia le aso lua o Februari, e tula iai i le whamasinonga mawalunga i Samoa. O tala nā le Radio Samoa mo le neifo iaso, manuia ngā ruenga le awhenga iai. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. Awa ua whānau mai mo I tātou le tama. Ua fōa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fo'i o ia o le silisili ese, o le whaipule, o le atua malosi, o le tamā o le whaavavau, o le alii o le file e mu. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga already Samoa mo le neitausanga o le whasoa le anganga modi o le Krisimasi. Whasoa mai I au lava o pule anganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava o e. Pue mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo I ona e vili mai I teimi whaatulanga ino o porkalame teitasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le anganga modi o le Krisimasi, ia tātou whaatawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Krisimasi. Pei ona whina ngalo lo whai le atua e fua e mailona tali e tuatasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaora tanga mo I tātou uma. Talia lau video mai le asus fulu lima o te sema, whangate le asus e fulu maleiva o te sema. O le awhata unu ure se I le asus e fulu maleiva o te sema le porkalame o le maanu o le taeao. Ona nei tauvanga ua langolorina ele o dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Avia maua sosa, Omega ka, ia ngaloi moa, Omega ka, tagale tau mofie, Omega ka, fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka, umalole keisile Omega ka. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua, o le vainga o sosingasngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoa e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftawhane o le McDonald. A manrewa I taftawhane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tasilima iwatolu amo. Radio Samoa. Ma'omana tuai La Samoa le nu'u o te nofo ai Pe whaapewhea na ngalo atu oi le wa'ai Samoa o
se fia iai o solela susululai ma o mana tuai la Samoa le nuku se nofo ai pe fa pe fea na ngalo atu o ele vai Samoa o le penina o te fia iai hangi vai se matangi se momoli atu ai lo ua lo fai la Samoa matalasi hangi mai se matangi se momoli atu ai lo ua lo fai la Samoa matalasi Ia, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpuai ai maise fo i o lau sila mai moa. I le amatanga o le reiva i aso aso sifuru ma le lima o te sema lua sifuru ma le lufuru lima. O le uto e sifuru i aso. Ia ona tātou tu vai loa lea e le aso whaamda tuina o le soifua mai o le li whaolo Yesu Keriso. Tong yola mo oe maa uma i tātou umamasi au vaenga le awa mi o paa a le wharongorongo mai e whaama moe sa manuia le nawa yaso a mai se fo i le sapati le aso nafi ia ma le launga le whaifea o le ala u mea tā ua na maua mai le launga le whaifea a o le hafo i le tusi na amai e le matua o le tusi faitau whaasolo o le masina. Ia o taltonu, e le aia se kalesia. Ma le lātou tusi faitau. Ia e le o le mata upu. I le soifua mai o le li whaolo Yesu Keriso. E kalesia uma. Nā o le kilisi masi, amale ki masi le mea lae. E sa mala e le tele o le au whaingaluenga. Ia la wha whena whai, o le vai tau le nei. Ia ina ia langona ai, le winga moni, ma wha soa i le nganga moni o le Kirismas. Sa ofa la le lei le tua i lo walofa ma lo wanga le lei. Ua toe whi loa i fo i lo au ona, ia ma le wha fonga tā pua i le atunu. Sila mai moa mai tawhai fia o le larorangi. E le ngāta i New Zealand nei, ua avea maainga lona lua o Samoa. Ia e whapena fo i o mātou ainga lo whaamuri mai i Samoa. Australia, Hawaii, Amerika, maso se tafo le larorangi. E le ngāta i atu Asia, ia e whapena fo i le atu Europa. Ua tau titi le aise vai panoa. E le o lafi lilo i fo i ma kifa i fo ai. Se tama Samoa ma se teine o le atunu. Ia, malo le soifua munuia i le whaafonga o le atunu po whea lava o lo e tāpua i mai ai. E o atu lava le whaatalofa i a te oe. Po le ale upenga ta whailangi au lea fo i le fola e pei o na iai i websites i a whapea fo i social media platforms. Instagram, o le Twitter, o le SpaceX, ia whapena fo i le TikTok, ia ai maise le tātou Facebook page, ia ma le tātou YouTube channel. Whatalofa ia te oe, mo whalofa ia te oe, ma le whamui moe, sāmanuia, le whaiungo le vai aso. Ia ai maise fo i le tūlanga, o le sailinga malosi, ina ia toe ala usu le tai au le asunga fua, pe anga e le la. Ia o nā la usu leo le atunu i ona tiute mo na Faiva masani. Le alawa le mea o tutofi iai oe. Ia o lo wā tiute ma lo wala aunga le na pawale me tau na fai. Ia wha mahoni o na whātino. Ma ia whaia i le mea ngata i le malosi. Do whatever you can to the best of your ability. And also with all honesty. Whai mare wha mahoni.
Yo, ai fai, lai ba sani le tunu i upu o tusi, o he wha mao ni mea i te pūlea, e tōwhia e pūlea i mea tele, ma mea te tele. Ona awhi mai lea o le whatalofa, ia ma le whatulou fo i le vānu nofo. O le tā whatolu o le tātou vātangata, le vātapuia o Samoa, i ona pa ia ma mamalu, wha le malo, o na pa ia fo i ma mamalu wha le anganu, ia mawalunga se vi ingo le tua, ma matua le tuu, ia te o tau leo whainga luenga, le pai sino le tala le lei ma le ainga sa le vi, i whata whaitaulanga e fia, a o fea fo i le atunuu, o lo e mafuta mai ai, a lo le soifu manuia, whaftai, i le ngā ruenga tau longolongo, ia na mana waina ai le upu fola le atua i tonu o maota, tā puai, sa talai ai ia pui o maota talo, i le asua nafi. Ia ma le asu tona i fo i wai, e isi e kalesi e tā puai i le asu tona. Ewe an tātu fite na i fo le po fe pa ui i le asu fitu. Ia, se fo le wha uinga ina le tangata ia, o le kālena wha le atua. Ia le me tāua. Po le alea so tāpua iai. A oi fo i te tāpua iai. A le me tāua. Ai pe whape i fo i ana whaatino lau tāpua iai. O le talitonunga lona... Pe mal talitonunga lona sfulmu tolu le nā. Ale e kalesia mamuna. Ma tau talitonu le ai a tatau. E tāpua iai i le atua. Po ai te tāpua iai... A o fea whai lau tāpua inga, ai whaape i fo i ona whaatino lau tāpua inga. Ai a taulana, a lele whaavai ai fo i. Ia mata upu whaavai o le Constitution of Samoa. Who you worship, how you worship, where do you worship, and how do you perform your worship. Awa e isi e ka avavale ma whai ala ko kapua inga. O isi e karianga ma pula i runga. O isi e whaase wapa ma whaalangolango le pou ma whakangis. O isi si irima ma whapena. O isi e fusi. O isi. Ia e ma kua fau e ma a whai ala ko raunga. E maari e re whapela o whai atu o whai tuoina le au whai ngā ruenga ma le awala o lo whaatino. E fo i ala tau mana vanga o le upu fola le atua. Ia whakoi foi. My own personal observations, and it doesn't hurt anything. It's just the world and where we live and how we observe and how we process those practices. Ia le nā. Atalo fala i le awhinga luenga le tua, alo le soifua, ma alo foi, mo le upu fola i le aso nafi. Whitai le ngā luenga o lo o tau whaano no madu wai. A wase manui o Samoa i le ngate le tātou watano pele i lau whanua maona ele. Ia ai whapena fo i so se tafo le lalulangi. Ia wau mawai, ia ma alala ai Samoa. Ma fausi ai ma tina e o lātou ainga. Ma vea fo i mo lātou ainga lona lua. Whatalofa i nai ta mam tina mātua le atunu. Alo le soifu muduia whaftai fo i te talo. Ia ma le tāpua inga o lo mwhai o na awhi mai ai. Ma whamaduia mai i le pulenga le Radio Samoa. Ia mai se fo i le au whainga ruenga mai le asunga fua se i o i leisi asunga fua. Whaftai ta talo. Moe o lo manuia o tau, ta mamtina mātutua, pula la ngoto fo i le soifu, ai pea no whai atu. O tau, o lo iai le malama ma le susia, o le tomai maanga waa wha mua, o lo ta oto ia te o tau, ia langi soifua o tau ainga. O amea nai ta o langi soifua, o mea sa sao, o mea moni a patino lo tau ainga, o lautou ngafa ta oto, o whai ia o usunga, e fiul tangata e whaasese. E ama whapena fo o na tala ia
le fau o le atunu. E so o ai le fau mo le fau, so o ai le afa mo le afa e pe o na whai e nista mali. O pona o mātutu o le atunu, o lau fua uli mo le au fua loloa. Au fua sina. Whatalofa i ate o tau. Whapoimoe, ia o lo manuia, maota malawa. Manuia fo i whale o tangata mātutua. O maota ngā se ngase o lo whata o toli ai. O le talo le nāli a tau o savea se uli ina ia ta wala atu. Le anga le leio le tātou matai sili langi. Ia i fō mai. O le au tausi soifua. O le au polofesa o le soifua malolo ina. Ina ia whaia tong fitinga e tala whea ngai. Ia malelei mo le toi whaafusia o le malos. Pa malo mwhaftai ia i la tau o lo whaia le nāti ute tono maota malawa. Asu le ipuvai, whai le toaster le tau ina ma le whaamua. A pena fōi o na matai tu ina le teimi e tatawai o na inu le whala au wa whaatonu mai e le whamai. Wawa i fōi le kalenda o lo o matai tu wai le aso ma le teimi e tatawai o na ave le tau ina e island appointment i le whamai. Alu e ma oe le e wa ai le tau ina ma le o le matuai whaamatala upu. Whaamanino le whamai le mele mana o le tau ina mana tua fōi. Le aia te tau o le tangata mai, po le tangata e ngase ngase. Ai alu atu ai whamai le whamai. O le koinga le kaunga kuingi. Toina fo leo o le tau e tolu whala au e tau na whainu. Laso le po leo le matua fōi. Vai. E whai atu e whamai papa le ai. O le le ai ale na o le le ai. Ai wha maal malama le le to ina le mafuanga. A wha pebalitina. Ai. Wa ti ngā tele. Ai pe eisi a wala. What are the other options? Te vai a koe mo I ingi mo. Ia le to ina le teipi e tu iai. A le ala vai whai. Fosi ale maso. Remember those rights, the patient's rights, and also the most important thing between a relationship that is recognized by the law is not only a relationship between a husband and a wife, but also the sacred relationship between a patient and his doctor. Well, you'll have to suffer the consequences, but, you know, o le tala alto ina malie o le lavano tino te tali le tuile a taufi. Ele ia isi fuala au e tala tutusa alo na malosi ma le tui. Ai mai se inu. Wai ke ia wa backhand oil ko ingai I oilu mo le fōma. Ia ngā mai la ia leo lau whi. Ai whatu lulu tu ina. Wala pasau tau lo. O mana tua I aso ia. I le tele o to ina mātu tua o fō mai sa iai. O le te to ina o karene. O le to ina o le ausa. Ia, o isi to ina mātua. O Eves, Dr. Eves. O isi to ina mātu tua lava. Ia, al watu lo ma le solo fo lea o le talu fau. Fōma I fō, mantua lato ina mātu tua ia sa iai. Te le I o le whaatutuanga I ai o to ina o ta māmatina mātua pe au e asi. E otu, tai tusal pilea mai lato ia o le au mamai. Ia le mātu tua o fō mai. Le whapena whali mata ma. Ai otu la ai te ilo ua o ngā solo mai loa ia fō mai fō I Dr. Isaiah Tawalapini, Saua na ma Dr. Satu Paitea Viali, ia o mai uma, e tala vau uma, whai mai lo mal tala papa, oi leo, e akol fo mai ngā mai oi le ai, e le tali tonu I le tala vau o fo mai fau, o le talu fau, wa wha u mai mo lato tikeli, ma le malama lama maa ngā waa ele soifua maloloina, the trust, o le whaatua tuanga le nā. Sa matua I whainga tā. O na tau wā moto ina mo o lo mātua. Wha mole o le fō mai wha uina lea.
Ia e o afo I whaiwhi au. Wa māsani tō ina maula mātua I whaiwhi au mātutua o lewa na lātou whaafsanga. Ea tu lo o sui e whamei o le whaiwhi au fōu le whatu asau. E tala vau o le whaiwhi au. Masi ona whale tua au le leia. E se I longa e māsani le tō ina mele o le matua matanga ta mātua I le fō mai. O I le fō ia. Le fō mai I whale anganga. Ia ma pe o tau umi e fo le mafutanga langa le fo mai le fo mai. Fato a mata fo I leo na tina develop their trust le la tau fatu o tuanga. Ai le ila sa o le whaiwhi au mo ia le o le fo mai fo I leo o tau nu mai. It takes a long time for our grandparents and the elderly to build that trust because they have been with elderly doctors for so many years. I wa whai I langi nei, I le fo launga le tele o fo mai, mātu tua sa iai. Ia ai ua ngā solo mai I leo ngā tupulang fo. Ia le mea lana na, e tau e na tātou mātai tuina, ia ma whapena fo, I leanga ua mā ale langona o tō, ina mo o le mātua. Ia ona le lātou le tali tonuina, ma le whātua tuaina, o fo mai fo ia ua mai. Te le whai atu la o leu te whamatala atua, winga o ta ngata matua. A aua ina matua le soifua o le toa ina mleo le matua. E mulinga I tua lau tau mawhai e whaasufi le meo le tamaititi, tu lau le whaafonga mai le atu no. A o loa ina tāma mau le whingalo le tamama le tina matua o lana whai unga leo le a whai. E te fiu e toi mimilo. E ke fiu a whakwa mai le ai. Whai le mea lea o te whai atu ai. Awana I fia poko mai se si o kou. Whakwa kou whio langea ngā whalongo mai le mea lea o te whai atu ai. E le mawhai o na tātou toi tāwa vai ea ma tā momotu e se le langona o le toi ina male o le matua. I le tonu lea o le a whai. Ia la, e pere I o te mamtina matua I a te au. Ona e te le se whaamdianga le tua na momoli mai a mātou le whanau. O le umi o na mātou wola matausi I a mātua o mātua le ngata I le tua o le mātina ai whapena fo I le tua o le mātou tamau. Umi o soifua o to ina mo o le mātua nei. Ea malisi bea, e to tele ia tuangane mauso le mātina. Ai pei o le whale no foi le mātutina o ina e no foi mātou grandparents. Ele I ola vai tausi e isi tangata ese I to tonu o le li o lea, e sfulu tonu le whanau, e tu punga mai ilo tina. Ai na paua leo le tangata e tausia, e le tausia maulu manofo ai I whale o lesi to sfulu malua o mātou grandparents. Mātou te ola whatasi, momoe whatasi, mawhewai whatasi, la na. E se le malosi ai o le pipi I o lou loto, o lou wanganga I o mātou mātua. O tangata nei, o tangata I longa o nātou talanga, e le ngata tangata whaamia ina I leo singa o nātou ainga. O ni matai whailaunga ma whai upo. O ni tau la sea whaaleanga nuu. E la uma I kankama mai. E o ar kūringa o ke mongi. Ia ma meo mai iku e fofo o mai ar to ina malo le matua. E o lo e leisi aso. Tātou tala noe a matai foi. Le I leva. Ai sa e mele iku e ngā wheleki. Sa e me wo fia le nganga. Se nganga o te volo po le te mondi. O mana whaaleanga o mai le iku. Ia pusaku o mo pusaki o aka o ka e lalu ma whaamalama o lako. O lako whale. Whai mailo masilo matua. Oi karo whai. Oi avisia ka kama ngā uka. Awa ku wheangu mai le. Ia le iku le ua ulu ia whileki. Se li tala vau a fo iwa. Po a maua po lusu lima, lusu lono tau sanga le matua. Le la whakwa au mai a leo se mai tamaloa.
ua ulu fia le nganga o le ke volo masakangi male ia mailo ia soalo whaatatia tu laloro ia le iku kankale ma ia iku a ta fiti fo lunga tu feanu fe mai tau mai mele ngol to ina mai soalo kala pepelo ia mau fo ia palau vale mai a soalo ia ata soalo mo pura sao e makole ik mai wa pe wa kini e ikole iku ia soalo ile matu tamatau la se fa malo malkala soalo vai kauf le se dida ia mo te to ruo lima ma vai ole iku kua ma losia fa mai lo malkala soalo kasi ala va ai le iku le ile ma ia iku le ke lo le o fia ein kai mo ai tu mai lan matu fa le bo fa pe ile si pito ko wa kili ai le ku fe angu mal palau vale o le iku bailo mo so alo le si uso la wa fai langi le fo longa fa mai mo malai wini ala tu se si ma se pakeke e matua sali mai ia ni fi au le mo tu lo al fa fonga le tunu o me monia i o te fam te lamba o atai le ma li o ngadwe nga sa fa ni tangata fa longo mai le iku a wo yo le pakeke kai mo le be la sali mai o tu lo al fa fonga le tunu le la sali mai o le mele moi mo ia matsa na fiti ro mo le ma fa mai kala ri ku ya solo ma sto ia ki kala pepelo fe ave inga kai mo fe ave e mai ai ma ia au mai lo wa ti di fiti e fo le na tango tu la vol ma tu to ina au mai male popo lo ilalo asu mai lo ma fe au mo tu lo fa fonga le tenu le mali na matalo na fa tulu mai lunga o le manava o le mai aitu vai le pe fo le mu fa tolo mai na ma fa tulu mai ai fo le ia fe au le mo fa sa wala o me fata la o mai lo le ngutu ai ya ilo mali ma tulo lunga mai aitu lula to e tia ilo na i fai mai uma upulenga uma leolanga nei e fai mai aso alo awalu la kole iku kia ile e mai no matu to ina eu to va vai dei le mai e iku le mo kwa kala pelo e fa to mo bumbuli fo le mena mafu le mai e ele teni titi ngalwa tu New Zealand ele mamaola le fale male meno foi feleti aila walu fa fie e feleti o ia matau mawhai e wha malama i le tēnei titi lea. E fia wō iai. Ai musu o le tēnei titi. Tēnei tala vau al watu i New Zealand. Ngā tu le kirisi masi a si atu lona. Ai ngā taimi tōn mā nei. E wheo so iai mai ia iku o ka ngaka i Samoa. Ia le nā. Ua whaalua nā lu iai. Ia e le tari aina le tēnei titi malon tinano mai e tā whau i Samoa. Ia saulo mawheleki la kou ia kalepe uma e lalo la ko pusa ku ma la ko pusa ki o aka ma se feipu ma wha malamo le whale. Wa i le taunga tā te leo mea ua whale anga reiku. Ala fia whai kenya o le iku a le ua le ua whale anga o mai ia mea ia le asi o lato wa inga ia le nā. Tala mali e tātou te amata i whapena ma tātou tali e fo i le nei au au le amatanga o le nei vai aso e ama le whamoe moe whawhitai i le atua sa ia whamoe ai pe au vale i ama ia whamoe fo ia pe au langa vale ia ono le lofa i le whainga malanga le atunu une ia whatia ia pe matangi tonga ina fo i watoe o se anga o na tātou tu vai lea e le kirisi masi ma le tausanga fau. Te le mea tātou te le mana o mia. I le nei vai tau. Tala wha no noa i le aso nafi. E le whaafongafonga tā pua i malau sila mai moa. Sydney, Australia. New South Wales, Bondi Beach, po Bondi Beach foi. Niwa na matua i tangata vale i nai le to tele o tangata
Utea, Jewish community, au Mosalemi. E seisi ta māma sona atali, I a upenga o la au malosi, toa se fulu male toa lua e ua maliliu male toa tele, o loo whaata o tolia, I le maota ngase, toa lua leo, e matua matautia leo ngaonga, e le loa, e tau whao le vaimale, ona o le onga, o manu anga o loo iai. Ai se ale me ua whapene I nei tangata ile, nei vai tau le tau sanga. Ia tasi la ia tangata wa ulu fia le te moni, ia ma mea o aitu, Bea lai o na whaitala le atunu. O na uia la tui, o na fasili lea I la mutu ma aitu o ainga. Ioe, o ala tui, o ala whaingata, o ala matui tui o lo iai le mangao ma le matui ma le maa whaalawei a ao. A o aitu mai la mutu ma tā isu o Samoa. Nā tau te o I ave ese ma fuli le matui lea. Le maa whaalawei a ao lea. Le maa ua tele tama whanau a ainga ua whano ailo nā tau soifua. Tāno whai, niao le nganga le nā. Na vau te whaalongolongo atu lava. Tō tele tātou Samoa e lana mapapa au leano fuanga. La wiloa I tu risi matangata tā whao mai I atunu o fio le lalulangi. Fio oa I Bondi Beach I Sydney. Ia leo a vea lean mata whanga. Ia e tele fo I leo tō te sila ia I lunga o le televise. Ia ma wha silanga fo I na ia whaalata mai ei langona o tu risi ma tangata tā whao I lea fo I ma tā whanga I tele. Ia me o atati whanga mata televise e po e ai lea ma tā whanga. Bondi Beach or Bondi Beach in Sydney, New South Wales. Ia le malai o le toto. Ia. Le malai o le toto ma le ma tā whanga o le toto. Ona o le tō telo I lātou na māli liu ma manunu o ai le aso anafi. O le te talo nā. Po whea talo loa I ai le atunu a o a fuanga alualu mamao. Mo le malanga e se atu. Ia po nisi fo I o lo o malanga mai. Ina ia pui o lo tau soifua I le atua. Ia ma whape nā fo I na vasosa ni atu I ai. Ia I la mutu o tau ainga. Ma le whaatua tua I le atua. O le a ia teu ma tā pena le ala. Ma ave ese ia le tūlanga o whainga tā o le a whenga iai mai tātou. Ia le nā. Ia e manui a I la tau e nofa. Peke malanga foi, peke le malanga. E iai a le whaatamara. E iai lava le tūlanga e ono o mai iai. Ia wha le tonu, ia ma wha noanga foi. Tālu sia le nganga le tua. Ia wha mai se atu, ia I lato uma o e tau o lato ngafa o ainga masotanga. Ie na maali diu, ia wha pena foi ma wha tau tolia. Ona o le wha lave le aso nafi. Tasil tama malona atali ai ua uma na whaise la tonu. Tai au tofu ta ua ma le whana. O le ata o I ngā tei whaatalitali mai. Ia le tō tere o le vaenga lea o le au e soli sa pati lea sai tā ele mo inu ai. Ia ma whao ngā e se le whainga tau le mea. Why do people act like this? It is the human behavior. It is the human being behavior. O le mea lea? O le tangata fia sili. O le tangata wha maulunga ua manatu o ia e pule I mea le atua. Pule le sio manga le atua, pule I le ola le tangata. O le ola le atua na whai. E uto wawai la iai. Ia whai tete sa mō o whea e whita loloa I ai, talo le a tau o sevea, ina ia malutia ma pui lo tau soifua. Ia amata tu le me tu uai le whai ngā malanga se io ina tau nu le whai ngā malanga.
ia tau no umalman buia o tau umalo fo malanga le nei fo I vai teimo le tau sanga. As usually, always, people travel during the festive season of the Christmas and the New Year holidays. Travel with care. And travel with God. Ya malanga maleli, malanga malefai tete, ya mata lia iso se taimi. O tau ia lo malanga mai I le tātou ngāruanga whawai teimi. Ia ono le tūlanga fo I lea. O le mawhai ona toi fo I Samoa. Ia, ai no fo I nei se iau lia fo I le tau sanga fo. O le tātou o, e tāle pese le whamanuia tuai I le au le fo I Samoa fo I le au ngā luruanga whawai teimi. Sasa yama lepe lepe, ayama lepe lepe sa. Sasa yama lepe lepe, ayama lepe lepe sa. Samoa ea felesi le ea, o mai ala ia. O le asasa ya ma lepe lepe, I le kovinga mai whaafia. Se so le sunga so ia, o le lava o e le fosia. I le whaasa, whaaka ki ai whonoa pe awha I le kaulia. Me ale go unga sau kia, fia poko I fea. No Ikea, se le vale ua mafia fia. Get you around, let's go girl. Siva with snakes in the grass. Uncle gas, livo ole a, sasa ia e ila la 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 la. Come if I be a in my fight, oi. So mine. Ia yo mai au mai la ia ku mai umau pua ngā whapea mā mea ki ngā o e amoinga ku mai sei o se a venga mama whai le moku hia se ku mai se yo ka ngori mai ai mā kuwaka lepe sasa ya mā lepe ai mai mo mai la whaafu I le ngai fo ki apo pe ua o vale ai Why you ma wangi kau fue ai le fa sale ai le fa sale ai
lepe lepe sasa. Sale, música fai faber, o fofo mai pele ai sauder, ai sei fai be fa be ver, eu o música sa mo la lang a ko mari ba ke ke, be se fi ai, be se sa a ma ka mai ai, ka sui ngo mai fai popo e fai ele be ngai fi ai, a e so le fai e wai, ai pule be o so le ka ilo, ai fai be nga me pe o Mr. T mar ka mo sip so se o fo, kai so, a o fo nga kala, o eli mu le pa la pa se o le se ngo fai ngo ngai música sala fala fa. Isso foi pes falei, a ole pense, a cai pense, a ol fa benge. Isso eu cai me faz slow, fus ai mare pa mare po. Ai fa o sole fi pense, il pense le ole mo e mo. A é sole, mong yang a causa nga fo o se kulo. E ale nā, whawhiwhianga le tamba o Sipso. Ia, a whaanofu whimari e fo. Ia ma whaalau mata i lunga le awala tele. E na ua manawa ngā ruenga matu ua o ngā o le vai aso muri muri o a onga fo i ale whanau. Ia, whamalo i le tawivi, pe ano whaiantu, o vai aso nei o lau ngā tongi, i le whanau, i le ngāta i New Zealand nei, ia whapena fo i Samoa. Ia, o le taimi o le selenga e fia ai, ia nisi o matua, ia e whanoa noa ai nisi o matua,
fifia e fo I tamaiti, ia e whaanoa noa is tamaiti, au is tamaiti e makua le kai ake, ia. E wea kuli li poki e whamai, lea me loke I fuolo li poki. Ia le nā, ai, o le taimi fo le nei o le tausanga. E masani o na moli ai matua. Awa fo ia whao o lima ua le wha mali e ina lona loto. E le tau mawhai ngā le tama ma le teine si o nā whawhine ma si o nā tali. Manatu fo lele o le wha I mautupe ma le wha mau taimi. Ia, o le lunch I le tae au, o le pasese o le pasi, ma isi mau mea o le tōninga ma mea uma whapena. Ia, ai ua le fua mai. Ua le tali mai le tama ma le teine. I le tauti ngā o le matua. A le lau te whai atu ai ia te oe le tamama le tina. Ia e ona sai. Ia e. A one I avea ia mea ma awala e whaatupu ai e satani le ti ngā o lo loto. Ia ma whapena ai ona e whao lima I sio watali ma sio wafini li tai tai. E to iei fo I malama. O anta e ao, ia e ono sai. O te lima te sio watali ma sio wafine. Io e whapena ona tātou ono sai ma tau mawhai e watu fo I le whautuanga la tau ia e lea o ia leo puata mawhai ngā. Ai a whai ao ngā ia te oeso vai vainga. I lea wala fo I e whai ei la u whanau. Ia ona whapena fo la I ona tā hua. Le ta oto atu I o au tafa. Whapea sau kala aese o kango whakaika ia na whao ngā le whautuanga le au mai le a tau savia. Pe ngā ioi, does it work? Will it work with my son and my daughter? Tā wana nā le mea, tango whataita. Ioi, o le ala whataita nā, au mailo wa tali, au mailo wa whine, o taimi whaingatā nei, ua mai a ia suenga ma ua whailau ngā tongi. Ia, I le vāo le mai mua mai eisi mātua ma lo e nofo ma e whaalongolongo po le ale taimi e kakangi mai ai ia le leo le ngō lo watari I le lisi lai o lo whaasolo le whaiaonga. E umalola watari I so lo ma le uliva. A leo le nā e umaloa lisi tangata uliva alo ma lo wakari. Ta mafau I aso ia, watala tātou tali e. Awa o mea moni o mea na tupu ia le tele o ia tausanga. Whapea tātou e le I whaia fo I lea mea o le corruption ma le bribery o mea o whaia onga. To ina mātua o sia onga sa iwa I tau ma pulea onga. Toli, ke vika, ae whalenga whele lau ko inga. O oere ke o ele ke mangmalu, e ke malo le price fo le lo le ingilisi. Pe ke malo I se whaelonga e te sili le numera ma le matematika. Ia po ta alonga po le alawa. Whailo ta maa whaifale mai se. Se size 2. Palu sami mani whauli e sami e le mea le ia alulo fo I makevikai. Pe o sa o lea tala na whai na alu whai lon ta mama lon tina. Ta pena atu sto ina masi o le matua ma le size 2 o le whauli ma me o palu sami. Fiu e whakarikali kei me lau mai le ngō ke vika. E ngā o le pāsika. Ia le nā tasi le nā mea matau tia fo le e matua I ofo I winga fo I o nā vai tau. Ia o mea lava e tutupu. A le mea ta aua tātou on sai. O le alava le tongi ua mō mei le tama ma le teine le nei vai tau. Ia toi wha malo si au I ai. O lo o iai le avanoa. Ia. Ei le avanoa, toi fua I tua, fua I luma. Ia, fua se tapu, se tae au fau mo le atali I ma le awhina. Ua ke whasia le kama ma le kengi. Ua te whasia le tama ma le teine a wā etele I loa I le teimi le te whaali I ma I tai. Ai mau se mea. Pa o se tā,
Ai la vea ai le ulu, po le mata, po le fata, po le manava, po le alava. Ia, ona tōtu ngā lea maonga se manua. E te matua e toi whaanoa noa muli ane ai. Ai te whaanoa noa ifo. O lai ta otolo watali i le whare mai. Ala waloka o e le sela. Nē whātu ai. Uno sai, mafau fau. No foi lalo ma mafau fau o le whaia lau whai. Unga le nā. Io e. O a taunu unga, o a pata tua o nei mea. Ia, o le whautuanga fo le nā mo o tau tina. So ia le tau solo mua ia te o tau le tau whao soso le tamā. E makua fasi le ia le kama marakenga. Ona ua mai le poti, ona matua wha le tonu lama. Ia tau solo mua ia te oe. Walanga iti nā whapena. Ka sao. E lava le on sa i o le tamā. Ai le lava le on sa i o le tina. Ia. E whai i tua, a lai wha maltina. Se te fasi, wha fasi. Pauangal me whai reri i lea por mai ka i lea. O le fasi. E le maua ai se mea le lei ma se a o onga le lei. I le nā mea o le wha o lima. A le avatu le whautuanga le tātou porkalane. A le lofa i tamaiti. Ia, lofa si a whanau. O le kamai, le awhingi oi, le kali oi. I le sauris ka ngaka lai o. Sau e tā ofi oi pē kango e whasi lo wakali. Wha o lima i. A lofa gia. Ia, e pe o le tua lalo le nā. Tina, tau solo mua ia te o tau, ma mua ia o tau le whautuanga e whaile tama. Tu sa e whaoso le tina, ia le tama e whasi le whanau tama. Ai whaoso le tama, ia le tina, ka fuki uro le whangau kengi. Vai, mal mea lea e whai akulo kengi, kiki lea o somale nguku, ia se longa nguki le nguku ma fuki le unu ma olo ilan. Tofa longo yaya, and those are very typical stories and how our children were reprimanded in those days. E o mai te mile nei, na e whai ia le mea lenga. E o ina o matua le tala le lei, o tū maanga i whanua i le meo le anga le lei, ma le meo le tū la fono. So le, sorry, wefa o la e whai ia. E re kai kia ia kankangi ia. Whako a kea ia. Ina wa saule whanga pusi a leo ave oi. Wapena fo le nei atuno. Ia le nā. E mauru tō vai, ia mau fo le ono sai. Ia matua whau ia tele ni au pusa ono sai. E le nei vai teimi o le tausanga ia mionga. Ai mai se fo ina ua whale tonu. Ia le tūlanga. O tongi mamaka o le whanau i le a onga. La tātou wo e tāle pese lea. O langa leo baba etu i a tātou telefou i vai whanua. Mō le toi whaasalawina, mō le taimi muli i le so. Le la tā ua i tele, ia le whaafonga iai o le tātou o tuno. Leo ranga ma le tautua a le sui le Radio Samoa i Sydney, Australia, le mea le tupu mai le whaalawe lea. I le aso ananafi. E leo se mea le lei. Si ben whafonga, Miriama po mare, alala toa, ma tala fau le Pasifika, male lalolangi, mai Sydney, Australia. E whatal whatu le amatanga le nei vai aso i se whapoponga fo i o telefou a le Radio Samoa. Ua whamauria to o sepulu ono tangata ua maririu ma le to tele o loo marunua i le whaalawilawi na tupu i le asana nafi Sydney, Australia, whaaitu o Bondi. Whairua leo i la uana whaatupuina le whaalawilawi o le tamamalo nā talii le ua ua mariu wai Malaysia i la ua i le nei whaalawilawi. Na wane ta whana tangata i lunga o le matawhanga o Bondi, ma lo iei videos ua nginga i lunga o penga tapa i langi i le teimina o ne ai ma le whana, ma ta whana ai tangata mai se tama i ala lau papa i rea lawa no whanga o le itaina le fitu i rea fiafiana nafi. Pa mai le 9 News na murimuriane maua leo ni mea whapapa, explosives, i se ta avale i eiso na so utanga i stasio i la ua ia.
O le Premier New South Wales, Westminster, ma le Paramia o Stadio Anthony Albanese, na o la whaaria o le whaalawalawe wa tūla i mai, wa tupu tonu lava i le community o nei tangata Israelu, ma wa wha mawina e leo le au wha tupu whaalawalawe sa whatinoina le nei ngā yoinga. Pai roi nisi di poti o le whaaironga ina o le Hanukkah Festival, sa whaia le Jewish community, le ana tupu i le whaalawalawe, ma ua matua i le fia le toa tele whaate ia, i le tūra i mai o le nei whaalawalawe le masani ai Australia. Pai roi li poti o la uana whaatupuina le whaalawalawe le tamamalo nā tali, e no nofo i Bonnie Rick, a e sa au mau i se whale i Campsie, a o le i tupu le whaalawalawe. I Israelu ma le larolangi wa matua i whaero mai le whaitioina, e le paramia o Israelu Benjamin Netanyahu, o le paramia o Australia i le whaalawalawe na tupu mai ana nafi. E le o le teimi lea mua ua whaelo ai le fia o Netanyahu, ia Albanese, ma sa ia whaelo i sana video nungo le X, na ia wala au ia Albanese le teimi ua tuanai, e sui le vai le whaatino se ngā yoinga, po le action, peitai, ua sui ia Albanese le vai i le vai. Whaero fo le whaapatai e Netanyahu, o se tasi o le tunu una ia pueina le isi o le au whaatupu whaalawe lea, ma abe ese mai ai ma le whana. O whaito ina le tele o taitai o tunu o le larangi, le nei whaalawe a maise lava i ngā yoinga ma whainga lea lofa, e whaia whaasanga i tangata Israelu. O le au whaatasi lao lātou whina e te tau na whaamuta i tu ainga o amionga, e le ngata i Australia, a o so se vaipanoa o le larangi. Isi a mani e toa 5 tangata ua pueina e leo, ma saromia no lātou wao fia whaatasi, i se tau mawhainga e ave ana se taawale a ngai i tangata sa iei i se makete o le kirisimasi sa whaia. Pa me to tolu tangata Morocco, tasi mai ai kupito ma le tasi mai Suria, na pueina e whae unga le vaiaso ona o le lātou puapuanga lea sa taula i se makete i tu i saute o le state of Bavaria. Pa mai leo, e masaromia o i lātou ia e whao Sofia e le vanga i Salama, ma o le lātou fuafuanga i e whao o le oti, wha manua ria mani tangata se tō tele. Tupu mua fo i se whalawalawe whapea i a te se matausanga taluai, ma riri wai tangata tō ono i se maketi sa whaia i Magdeburg i si a mani lava. Ulo tau fia umala i lātou ia na puina leo, a o whaia pēr i suenga. Wauna ia le maloni usila tangata ina ia Faiva o whaafowina o lātou tūswalau, pe a whai ua mahe ale au ngā, au lei o atu le tausanga fōu, i le tau mate o le a mawalunga ai le au whai o tangata e fia tārusanga, mō tūswalau New Zealand ia ma whaafowina fōi tūswalau. O le minista mta upa loto i whale le tunu o Brooke Van Velden, na ia whaai lua o le ua lata ina mai ala ta esfuru tūsanga, o isi tūswalau mua sa tālusanga ina, ma e sidia i le tasi tesi ma le 3 miliona tangata New Zealand, o le a lata ina umalea o ngā o tūswalau, pe a toa le ta esfuru tūsanga. Ta ua le minista o le ua whaai titia mai i le malo le teimi, e whaata dia i le whaafowina o tūswalau, mai le 25 aso sa masani na iai, i le na o le 3 aso, mai whaingo fia fo i le wha o ngā o le online, po au nanga le immigration lunga o penta whaailangi, e whaatino ai le tūlanga. O le isi whamanatu mai le minista, a mana wawe le tūswalau, a ua le wha o ngā ina ata e pu e le tangata lava ia po selfie. A e pu e le leise ata talawhea ngā i le passport photo, e wawe ai fo i na maua ia le tārusanga, na i lo le toe wha a fo i mai o oe, e toe wha i atu se isi ata talawhea ngai. Talaman muli, mai Samoa wali patia mai le opisa le tiute i Samoa wha apea leo, e lua fo i isi tūlanga na mawai le aisa po le meth i tua oio le atinu. Whailoa le Radio New Zealand, o le sueina o se tangata na taunu wane mai Amerika Samoa le asparai le taluai, na mawai se tamai atolo i e tonu a fifi e 5, pa maania o le aisa se lau faso tasi kalama le mamafa. Ta ua le ripoti o le aso na soai le sto nai, i na mawai fo i le ofiso le tiute le 1 kilo, o le aisa wana na atu te tonu se pusa moa ua whaamalo, ma maua atu i le wafui matautu. Pai mai o le uta na aveane mai Amerika Samoa. E tōlua wa mōlia, o se li e tōlu lua tausanga, ma se isi li e 5 suluiwa tausanga, wa mōlia i le umia o nā koti, ma le ave nātu i le atunu o loa le whatangaina. Wa tauwhia leo se iau lia le aso 2 o Februari, e tūla iai i le whamasinonga mawalunga i Samoa. O tala nā le Radio Samoa, mō le neifo iaso, manuia ngā ruenga le awhenga iai. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo.
Tafio ai o silinga tu sa tupu o la fao mui fa apea ainga. Alala ta ia ia toa mafua yu molu aloma di e toa. O sana mawhai ngata o te tiwa ile atu Samoa. Alo sina masale valasi tula itatou sapa itali. Watailingi ata ua imatangi angi malua eleo selai. Wapau tanunga manono wasusula ufea ngai ngatau ilelangi. Ele onipa ia mama maluma sani ofeo yole atua ilelangi. Ele la lele ia sanga mau mafola ile au vai maunga. Olo osusu pe ilo ifofo ngole tamaita natiliola. Lesulu fainga inga senga se olela ua fo igoa oa onga. Ele ti se fa pupula ima otale faleta talomo mana onga. Oe mamanula alo aneia yo lua Faiva la auli e male au manga tafio le fale mafofo la fala ato etu ife alo Faive asiline polo polonga o manu a fai fo mai langi faya lau taulana. Samoa e la uia o le vai ua faile atanga vai. O le tui fitina tau pe au mai na liu ife e o le tai. Toa o le atu Samoa i atu nona soso ase itaulu ile tua sivino foai ei asase e mai le alititai le tapua fanua le ai tufe ai uale ngatala na pule ile tai e lau ele foi wasasao ai ele i ai afata fai maula watafili tai mai etangata ile aolo natino mai ai liume apongi pongi ai. Ia le nā, le siu whonga mātango fia le puni ala waa ma le mi I o le vi ile nā o tanu ngā manono. Ia, e se le tā ua le tele ia me o tupua le mate ia. Mawawau tala ngata o lo o ta oto ai I te tonu le nā pese. Ia, maise ai. Ia, le fio ai o atoa mafua I upolu. Ia, pe foi le mamalu o te paau ma ainga. I le fale
e pei ona utou whaafonga mai i ai. E se le tāua na pese le fia se fulu tausanga ua tuana i atu. Ai le mawhai ona ave se ai lona matango fie. Ia ma le tāua tele o mea o lo ta oto ai tono le pese le nei, mai le sunga le whaafeangainga. Ia Reverend Lale Peteru ma le whaletua ia vini, ia ma le wha ili lawi loa. O le pudi ia lava. Au lela ua whaatasi mai ia le tamaita i le tausala. Ia o le paanga tō tino o le siufongo Samoa, le Radio Samoa. Le tamaita ia ati, ai mai se fo'i le tūlanga o lo iai ia le au unanga ma le tautua. A le tātou whale tā vale le Henderson Cars. Awa o le mea moni i avu te whai atu. Ai ua pisi lava i aso atoa. Ona o le lātou promotion lea o lo o whaanga solo. Wa utala noa fo'i nisi o tangata. Ua manu ia, whātauru tā vale, tu atu sa o lava i lo a au. Ma le ticket e te lelea i Samoa ma e toi lele mai ai. A whai e le o le nai te mana o e whātupe. E ma whai o na whātupe, ma whai le mea te whina ngalo iai. Ma futa mai tu mai tai o ati, whātalo whātu ati, ma lo le soifua manuia. Ia, talo whalawa, te ngalo, ia mea o le tisi. Ea wau whakule ak tunu ule wasun tene. Pea e toi titi nei sau ia ati ma se pepa vole le whai le divorce. Ia, lea la. Ai, o le mea tā ua, whawhetai awa e uina tā le whasoa. Ai tō tele tangata na o ilo lo manuia i le tō promotion lao lo whaanga solo le teimi le nei, o sa o le nā. Ia, sa o le sa vea. O le teimi nei o e peo o le tā pukalami muli lava peo le vai aso e le na se nei le amasanga le vai aso. Ia le sa wha peo ona tātala noa i fo ima o whailoa ti fo ia o ele tūlanga o ia le e maso au nganga fo i temi nei matua pisi lava. A le tali ina tūlau wala au ma whaataunu ina tāpukalami. O le temi nei o whai lava si pisi whaatumulia le malala tunu i le tato ofisa nei. Ona o le tato tikele mo Samoa. Whai lava so atele le malala tunu ulo whapeon manuia la so sarosanga. Ia matu watu sa o ai lava ia la so ia le tike. E o e Samoa e pe wo ova ma le wo ova ma se lau tike o whapeon ona alu. O whapeon ona whamanuia i le so atele. Ia ona isi o a ingolo whapeon ona cash. Te ele o mana o mia la so le ticket e mana o mia la so le cash e fai ia la so Christmasi ia e pe tulanga na lo i le tato ofisa nei o lo o fatumulia lava ai fatai le mawasina sama ia vanoa le e fatau nui na le ta pukalami ia e pe tulanga na lo fa pe ona e tato ofisa le e tumulanga terminate ia so tele lava lo fa pe ona nga imela lo Wellington ia le ua maua ia wanoa o so tele lava lo malo lo menga luenga o le la ua maua ia taimi fo ia o me apalai tā vale ia ma maua i lola ia la so tike mo Samoa. Malo whaftai, tā ua ia tu sāpe le whaies tā tala ma se talanoanga fo i. Ai o wha i loa pēr i le whangatia ia le tūlanga ua e pisi ai. Ia mai tō telefoi tanga tō lo oanga ia tō wha i o le mawol tā vale tō e wha ma avenga a le cash le ticket ia pe wha o ngā loa e malanga sa o ai lava i Samoa ia tātala noa i nisi o vaenga e pe ona iai ia aso e tatala ai ia ma wha ua waile au unanga pe na o le kirismasi ma le tausanga fau pe alu wha solo ato tātou. Ia le ai e malolo tātou le aso lua lima ma lua ono. Ia e le whaingaruenga ai ia tātou ia e malolo le aso lua lima lua ono ia mto tala fo ile le aso lua fitu. Ia whapena fo ila ia le niwea. E malolo fo i lua aso malolo ai ia ona toe tala fo ile tātou o nanga. Ia ai o lo iai lava ia tato ofisa o lo whapeona tō fia fo ia e whaingaruenga i le lua lima ma le lua ono. Ia ono le e mo i lava ia tō tele lava le malula tunu o lo whapeona tarasanga mai pia i mita avale.
E pe tulanga na le ai ona ole taso promotion le palawi lo le taso tike fa so afa uma lava le sofa o January tasang folk e pe tulanga na le e fai lava le totelo le malo tunu le talasanga mai ona te wa o le sofa January yo ona fa mai alo le taso palawi lo le lo fa pena lu terminate Malo, whaafitai tā ua tele o leo sila fia le atunu, aso lua sifuru le lima, ma le aso lua sifuru le ono, aso malo lo le nā, ia ma le tausanga fau, o le aso mumua ma le aso lua toi te tala tātou i le aso tolu, ia ona wha a matai fo la ia leo le tausanga atoa lua afe lua sifuru le ono. Ia, wha ua pēo le tulanga o le fisosani o le tangata fo, lea full time I've so son il tangata lo mo le benefiti fa malosi ai le tato application ia fa faila va saber o eta o tulanga le e ta o tele o no so tele lava lo apply mai ia o le benefiti ia au le ia lava ia o ia inga le au mai le finance ia a fai benefiti ia e tau lava ona ia le tangata full time ia tangata na fai ona o fa ta se mo tangata le benefiti ia fa so am fai le ona apply ta vale ele ma fai ona apply na benefiti e tau lava ona ia mo tangata full time ia malo whaafitai ia e nisi vaenga ta ua i le whaalawi lo i le atunu ua e ta tele i o e mai le telefoni ma le tuatusi ia whaafitai lava sabea e le wha umaina tapo kalami ia e mole atu whaafitai e le Henderson Castle Pūlenga i le malu fo e la tunu o le whapea ona nga i mai e whaatau ta vale ia o te ilo te mua nei o whai lava si to atele o le malo o aso uma lava o pe o e ova ma le se lau tangata e mawhai una o anga i mei i le tata ofisa ia au i se wala au mei nunga telefoni i o lea e momole tole whasai al Pūlenga ale Henderson Cas ia ai le i whau mai ni tapo kalame ia o ai lava o lo una o mese se soane nei taimi ia mo se mea alo fafo i Christmasi ia wala au mai ia ati i le numera o Valselau fititastasi ia pesu sa o mai foli mato address o tasi wafa Kevin Drive i papa toi ia pete email mai fo ilunga i mato Facebook page ia nei alu le Henderson Cas ia malo al falo alu lava whaftai lava savea mo tapo kalami le nei a fiafi ia whaafitai fo i lau fionga le tausala o le ata whenua i le aso ata au o nuia ngā luenga o toi o le nei a fiafi e whaasoi fo ia ia whaasoi fo savea mani e tele la fiafi alo whaatu alo whaatu le mai tai o ati ia malana tautua mai le Henderson Cars e te mau le telefoni e leise tongi o valusalau fitu tastasi ia whapena foi ona e anga i la tautuatusi se lau Weavers Full Farm Cavendish Drive i Pampatotoe i Manukau nei o lea ua luasful minute o te aile tu la elima i Aukilani New Zealand nei te le lopo lea le taimi a o fea le i tūlangi a o lea le aso i a te oe ma utou umalo o whaafongafonga mai i lunga le tātou Porkalambi le so e le ngā Gagaifo Faiva o le atunu i New Zealand nei ia whapena fo i o tau i nisi vaenga tutusa o tātou taimi ma New Zealand ma lo le ngā lue ma lo fo le tau atai ma le whatotoa i le nei aso o se aso whanonoa le nei i Bondi Beach i Sydney, New South Wales i Australia ia le to se fulma le to ono i la tau na mali liu i le aso nafi masalo i fo i nisi o lo tinga ina ma i manu anga o ngaonga ma le to tunga ia mai tātou te tatalo ina ia anga lelei le atua ia i la tau sa manu o lia i le whalavelave a nafi ia na ua whaonga e se tamama sona tali ini la au manosi e whao oi le oti i le to tele o i la tau nanga i atu le matawhanga au to tele o i la tau ia lo manu ama ua maliu o tangata Mosalemi the Jewish community tangata mo Israelu talo fai ma le ala fole na o fai lo ai le fa'alo no tele o le i palemia o le malo Israelu le ali palemia
ia Benjamin Netanyahu whanonoa ia i le whainga malo a Australia i le li I Palemia ia Anthony Albanese ia talsi ia I ni tula fono whaavao malo e tau si ai le file mo i le vā o atulu e le ngatala ia Israelu ma Hamas ia mai latou I Palestina ia e whapena fo I le taua Ukraine ma le atunu o Lucia I le tau ina put in whatalo whapitoa lava I se tasi o tamali I longa fo I le atunu o mai moa ia whapea fo I na tapu ai mai o se tamali I fo I e whaatino lana polokalame o le soso o le whau ma le whau le sunga ia se loti filo I ali Haftai tama, haftai lau fionga. Mai atu o taulangi mo mamalu. I le tau longolongo I le ngata I le tū maleanga I whanua o vavau talatala ngata o le atunu. Ai mai se fo I o le vānu nofo ma le mangafa ta oto o talatu o le atunu. O lo ta oto ai mea sina Samoa. Ai eisa avanoa I te fia bai mo I le napolo kalame alu I lunga tā I tonu le ingoa. So o le fau ma le fau o le sunga I le tamamatua vai atu taulangi o le tamali se loti a foa tuala fili o ali ia batu le fambalo ma le faftai I le fo I tamali le tamamatua ia I lana fato fala inga lana fau tanga poto ia o lo mawhai ona tala ai le taui ma tala ia tupua ai mai se foi o vavau tala ngata o soltanga fale tangata ai mai se o tala tuu o lo ta oto ai ia mesina ma le afu anga foi o mea tupu I le tunu ia ma whapena ona mawai le mawalea I tu malo ma le mawalea I tu malo I mea sa tupu I le tātou o tanu. Whatalo whatuai ma whamalo atu. Ia le maftanga Christina Tanuwasa talawhalava o Sila Pulotu Afoa talawhalava. Lau Papa J. Timo from Alaska. Ia alo le soifumunuia. Tofa Moores. Ia whapea fo'i ia le tumaitai o Teresa Ene. Ia whapea fo'i ia Yo Daddy lua whāwalu tolu. Oi le stofo I pū papali I Sefita. O le tōwhine. Ia lea se I watu lea fo'i le tabai pese lea malana. Le nā whale ofa ki tonga wa ai Twitter Falaniko Smith. Fili maua selau valu ono fitu, ta alwalava balol so ifumuria, Elizabeth Luafutu, ia whapea fo I patolo fingota, ta alwalava, watching you from Mamborine. Ia manuia li kilisi masi ma le tausanga fo, ia te utau. Rau mai leo lau tala noa I le aso nafi, le aso nafi, o se aso tāua tele, le aso saa, ia whapea fo I sa talo ai ia le fono te talo a le fono fau Samoa ia e mai se fo I le tūlanga o le mawhtanga whaiwhi au so whatasi a au ki lani nei ia e mai se fo I le awhionga I le tama le malo le konsula au o le malo tuto tasi o Samoa ia o le tawhatolu lea, na la lango whatasi e momoli la au I whongaa. Le tātou lotu tu whatasi le asua nanafi, a wā Samoa, lana tāpua inga. A o le whawhetai fo I le atua, I le umbi o le neitau sanga mo le sāwalinga, e pei ona iai. Lungala lo, ia ma whapena fo I o na matangi tonga ina I le wholaunga. Ia ma folinga I o le asa e le waa o Samoa.
ia alanga anga de dei de tua ma ua whapena o na whalau manuia ai le sao le tunu. Te nā tau sanga wa tūna i atu o le amatanga le tau sanga le nei le tō telo i la tau na maari riu. I ngā ruenga whawai teimi o na o whalawe lawe tau tā vale. E le ngā tau New Zealand nei e whapena fo i Ausitalia. O Malaia o mū o whalawe lawe tau tā vale e amale telo le ngau ngau sā. Sa tātou sāwa wali fo i le ala. I le tūlanga o le sailinga malo i le tātou sitseni na AVC le Faiva salau walu sfulma le lua. La le mea na o iai. Ia. Sa tātou tali sapai o le whaamrianga le tua. Ma maua ai lo tātou sitseni. Ia ua ai ia le mawhatanga a tamamatina mātutua po le whaliu nei le la. O lo o te ia ele to wha ia tele ai Edmund Puri a pena fo i le fionga le totoli tofilau a Esther tofilau ia ma le totele lava o isi fo i tamari o lo o lato le lango iai ina ia mātango fie ma le lei ia lea fo i mawhutanga ia awa ia nai tamam tina mātutua ua whaamriaina ia mamalanga mai ai i New Zealand. O le sauninga lai lea sone nafi. Na ngona i lava le nganga whaftai i luma le tua. O na ele ngata i le dei tausanga. Le ngase ngase a malo. Na whafua se ia ai. O na tūlanga wha tonu le whainga malo le whatuatua i le tua Samoa o tas. Ina watula i mai le lua afe lua sifulu ma le tasi peitai. E le lofa ma le anga le leio le tua na toi tu uawa doa ai. Tātou wō i le whainga pānota, tātou wō i whaamsidonga e o mai i le so o lo whaatino pēr nā mea. O whi naunga o lo whaia. E mo i o le telo isi whaamsidonga sa tātou whea ngai mai tātou. O le sa ilinga o le Hamilton. Le maliu o tu au. O whau whaunga sa whai. Se ia o mai. I le teimi o le whainga panota. Le ale mea na whai e le atua le whainga panota. Na toe whaatula i mai. E le atua. Le vaenga whau whai. Whātuatua e le atua Samoa o tasi ma tūlai mai ei la uli e toi tau ave le sā o le atunu. A o le tau te whaalongolongo mai lava iai. E le mawhai lava o na uma. Aise a. Le ai maseisi o le lai tu e mana o e whaatupul fi le mu. Nā le ala whanga lava whamai o le sailinga o le Hamilton. Ia se tātou o pēr la e sa ili le Hamilton. Le outou sinsila iai se tasi foi o vaenga whaasalau. O le media e la lango i eila o vaenga ia. Le ala matua maua tai e tai a lava ma ua matua tinga i nai pa ui Samoa. Tā ofi mamau ai. To tongi le tolu sifulu afe whatoa mawhai o na toi wha mamulu atu. O lātou tūs whalau. Malanga awa uma na tau mi ai. Ta oto ai ma le whaasalanga. Pe a whai e le toi fo i mai. Tau fi ai ma le toi whaonga ina o penga ta whai langi e whaatino ai. Se poro ka lame e whai ngoina o le mauta o Samovi ingo le tua. Tua i sā tapu tapu se i vanga nā walo tea. Le unga o le whaamsinonga. I le aso luas fulma le ono i ulai. Lua afe luas fulma le ono. Ia le na. Wawa ai ei le atunu. O mata i amionga ma winga o tangata. Wha sausili. Wha mawalununga. Dale me o iai. Ia le na. Wha maasiasi ma wha maatanga ma tā ofi le pule le wha msidonga.
Ma whaatali se I o ina totongi le tupe. Tons fulu afi. Whātoa ma whaina o te riro la po ua o pele ai, po ua mousa kupe pele ai. E matau tia lava. Pawhitai I lau fionga le konsula o au le malo Samoa. Lau fionga le tama le malo a whemata palusalue whapo le lua po lau fionga foi I le suafa le malu tofi lau palusalue whapo le lua ma lau whitua ia leo pepe whape foi le mamalu I lau au waa le sui konsula le fionga ia Telesan Dorothy a pe foi le komisino fe fata wa inga le fionga ia watu tu ia Peter Meredith o le sunga ia nanai tu le tufunga le sunga ia pani mautu uma le tamaitai o ana pālelei ia male male tō tele o tau o lo tau a vā mea ina le ofisa matali ane mana onga o le mamalu o le atunuu e sulu whai atu I le ofisa o le konsula I mangile I au kilani nei. A malo whai o le Faiva I le whai ngofie lau tō ngaruenga. Sa alu suanga le vatele le taimi tū le meme, aisea, le mautonu le tūlanga o e taitai. Po le fionga le Saufapito, ia po le fionga le lauli le Maria Toa. Ia mawhape na fo I le sunga le tūle epa. Lupe sela ai, lupe soli ai malia I ngoi seilele. Ia na whape na iala ia lea, ai ale lo whamaleanga le leo le atua ina ua toe whātou langa le tātou whainga pālota. E ese le mea na toe whaia le atua o le wawenga. Ina ia awane I o Samoa I 5 o tangata nei. Io. Tō telefo I lato sa tau muli ai I le tū lānu moana, I le tuli manu lānu moana. Na vave sui o lato langona mo lato manatu. Ina o tūla nata I le whainga pālota. Ma whapena ai ona matua te lele ese senga. Onu fōa na manu malo mai ai le whatuatua I le atua Samoa o tas. O le whainga pālota Samoa. E le wha moe ma whalango lango. I le tō tele o tangata pālota. E whalango lango ino fōa e manu malo mai ai. Se vaenga whai ma se pāti whai. Iala nā? Ioi, le tō tau whailo le nā mea. The Samoan election does not depend on the number of people or voters. It depends on the system of first past the post, and it depends on how many seats a political party can win. So now you see the difference, the huge margin between the two political main parties. Lama le iai, wala fu whalangolongo bai tamaiti. Whalangolongo bai iai ia le tupulanga televau. Malama lama lele I le whasa boto malama lama lele iai I le ngangana Peritania. Ia na o ela ia whapena o latu loa lele le mea le tupu. I le vāo teitai. Ai lua samu, talo whalava malolo soifua manuia, Letisio, talo whalava malolo soifua manuia, Aftele mafuta mai Christina from Melbourne, Australia, o sa lote seu manutafa, talo whalava malolo soifua, watching you from Canberra. Talo mo tatu tangata I Sydney, Australia. E Bondi Beach, ma le whanam lave na tūle mai. A watu ai wha mai senga. E ini Samoa I o lātou sotanga. Ia I lātou na manunu au pe mali liu le aso na nafi le aso sa. Ai whai le sa. Kua I ofo ai mawhauwhaunga ia o iai ia tangata le teimi le nei. A o le teimi.
O le tū la lata le whaamna tuina o le toi soifua mai o le whaola o Yesu Keriso. O lila tawhai tālofa lava malo le soifua manuia. Miti Soli watching you from Palmdale in California. Lua manuvae Petelo tālofa lava malo le soifua manuia. Ale u koe on. Koe on se kako a mia ua. Filiki fo ilunga le switchboard ai fo ia se aiku. Fale ko ngunga ua. Tofa Moors tālofa lava malo le soifua manuia. Ia, whapea fo il tu mai ta i o whapa ia. O le uso ia lau papa. Ia, whapea fo i Iose mai whea. Alo le soifua manuia. Tufal tātou por kalame ina ia whai fo i ona. Tali ia i o tātou tangata. Share our program, press the like button, and even subscribe to our program. And best of all, leave me a comment because I love reading your comments. After tuai lo fionga le konsula mo le tau whanai. O le a whatino ai le aso le nafi. Ia se tātou whainga notu mo Samoa atoa. A malo foi i lau fionga le Palestine e maise le whailau tusi. O le maftanga so fatasi a whaife au Samoa i au kilani. Father Michael Enderman, la pe foi ia le fionga. Ia Reverend Larry, ia pole ati ti akono. Reverend Larry Tupai Lavelle. After yatu mo le teitaina o le tātou sauninga i le aso nafi. Whaitawina o le fionga pa ia le tua ma tātou sanga mo lia. Pei ona iai ia le sunga e le li whaife au ia Pastor Samoa Whea. Alo whaftai i au tau tiute le aso nafi. Ia ai le ngata fo i lea. O lau fionga pātele. Pātele Father Michael Enderman Alipia. Ia mautou umale au whainga luenga. Sa tofusia mo tau tiute i le tātou sauninga i le aso nafi. Ano no o le maua ia se avanoa whaila ia tuai foi. I le sui whailau tusi a po le fionga foi. I le sunga le li whai wheau. Ia tu inga mala. Ia maisi foi li totele o whai wheau ele i awai mai le aso nafi. Ia ono tuatuangia le maalo fia o le ngāluenga lava le tua. A vea foi le nei avanoa. Whai ia umasui o le pulenga le Radio Samoa ma le au whaingaluenga atoa. Momoli e tuai ia alo whaanga mo onga le lei ma le whaaftei tele. Congratulations. I le kalesia o le pua seisei ia whapea foi le sunga i le toina. Reverend Elder Victor Pawasi ma le whaletua ia Salome, le no whalo ma le aingalii, le au televou ma le ekalesia atoa. I le ngā luenga sa whatino o le fitu aso o le kirisimas. O pespesenga, o tala sa whatino ai tanga ma ngā ioinga. Ia mai se fo i o lau tau tali malo ma le anga lelei le mamalu o le atunu. Sa auto wa atu e moli mawina lau tau wha moe wa autau sanga o whaatino whaatasi male au whainga luenga le Radio Samoa. Mamori e tuai le wha malo ma le wha aftai. Ia, a mai se fo i o auta le vau sa wala uina ma langa mai i Samoa. Pe ona iai i le auta le vau o si o mātou nuu i sao lua whata. Ia, ma o lātou te tai. O lea ua longo mai, o lea so se fulu, o lea so lua se fulu, o le masina le nei, o le wingo lea so tona i aso nei, o le a whai ai le lātou po siva, i nā i le e kalesia me tisi se i umana su e la e leo le tātou whasisi langa le nā ma wha wilo atu whan, e na ia no fauta iai mo manatua, ia sina mea lofa mo le tātou au te lavau mo na taitain. Ia, ai mai se fo le sunga le whawhianga inga pe ona malanga mai ai i le tātou nuu i sālu o whata i le tu malo o le anoa maalua.
Ia, se umas taimi o na su atu leo le whaasesilanga na. Ia, a wā fōi, ia le no fasila fia e le tātou o tunu. Mai se fōi ne po siva le na mo le e kalesia ma le au te levou. Malanga mau mai I salu fata I Samoa. A le tātou o e tāle pese lea. Whamanui atu wai. I le manawa o ngā luenga ina uto e lua 10 minute o na tāle o le tu lai ono. Ia, whaafitai le ono sai. Ia, malo le ono sai a wafoi. E le whaingo fie ngā luenga. A o le teimi fōle nei o le whaatatope, ma le whaatafulu, ma le o whaingo ngā luenga. Wai tātou. Ia, ne I ngalo ia te oe. Ia le teimi e la vea il tangata pe a whai tātou te whaata mala. O ngole whaata mala. Ma lora ngā lua nei aso pe se le whanofi mali ai whaalai fo I mau fofonga. Ma e pese mai ma fau I lau pele ma lau mana mea. Ile nei fo I au auli ole ngā Gagaifo Faiva I le amatanga nei vai aso. O te whaapea ne ai O asuia le ta ai gai lau vai Talu ona tau mai Fia lo ai O e tau le amana ia mai ta O pea o se pologa I le fatu ai logo le Faiva ita e uiso alofa ua wau fili o le ato e foi le tama savai ato luta ua salatai so se ia fama galoma tausia ina o sale ita wina oe o
Ina
Ia le na whawhiwhianga sui whiwhi loi o le awhiawhi o le manawa o ngā ruenga. Ia male ngā Gagaifo Faiva o Samoa. O pese ia lena e whawhonga mai ne iai. Pēna whaia sau tatalo, pese ia le kale sia Jesu Keriso lau pa ia o asonga tai.
Na pepe se mai a yaso ia I meo a onga fo lele a onga sa a le ta uone I le kalesi o le primary school. Ia le la wapu e tangata ma au mai I lunga. Ia e mana I fo. Ta ua fo le na e wha manatu mai ia I tātou. Ai maise o le taimile nei o le tele o whawhita uli o lo fetu leni mai. I le taimi o le tausanga fau ma le kilisi masi. Ia pe a whetalo loa I fo I le atunu mo whe malangai. Tele o whalawe lave tautavale. Na I Sydney, Australia. E ese mai le whalawe lave lena tupu anafi. Ea na whaongai nei ia ese ta maa masona atalii. La au malosi. Ea fo I ta whanai ia tangata sa nga I atu uli matawhanga I Bondi Beach I Sydney, Australia, New South Wales. Ai na iai ma le ta vale na la vea. Ina ua sola I se li I tala vau I Sydney lava. Ma tupu ai se whaalawe lawe. Ma manu nu ai ni tangata se tō wha. Mai le manu angale na. O lo o la vea ai ma le tamai tai. O se tasi o alo Samoa. E swafa ia Lydia Whamau. A vea le nei a vanoa. E moli e tuai ia. Alo whaanga ma whanwhananga. E le I maliulu tamai tai a o lo o iai le life support. Ai I la ufai tau atu I le tala whaasolopito le tamai tai le nei. Le alo Samoa. O se tamai tai ua tele vaenga. Ua pasi mai ai. I ona whailonga whaafo mai. O lona langona lea ma lana sini lea I lona soifuanga atoa. O se tamai tai talavou le lewa ona whailonga ina nei. Le lua se fulma le tasi tausanga o lona soifua. E avea o ia o se tamai tai fo mai. E nā te whesoasoani le whaasauina o le soifua o le atunu o mai ngase, wha mai pipisi, o manuanga I ni whaalawe lawe to atunga, a lea la o la vea I le whaalawe lawe. Ia, o lo o fina wina, lona soifua maloloina. She's fighting for her life in the hospital in Sydney right now. Tātou te talo mo le nei te maitai o Stasio Alo Samoa ina ia alofangia e le tua. Ina ia whaatu mawina pea lana moe mitinga. Ia ma ia alofangia e le tua ina ia whaatei mai I le tūlanga o lo o iai nei. I le onga o ona manuanga o lo whaatau toli ai. I le mautanga ngase I Sydney I Australia. Toi foi mai lau tala I le peselera na fai nei o pena fai sau te talo I le tai au nei. I la utali tununga e tā ua tele. A o tā pena le atunu o iana fuafuanga e wheta loloa I ai le atunu. Fe malanga I fo I le ea o lunga o le ala tele o lunga o le vasa. Po o whea lava e anga I ai. Fai sau te talo. No. Have a little prayer. Say a little prayer. Ina ia fangu ai I le rii. Ia mana tua mai le whainga malanga leo la at. Ia po lea le taibi a la le aso. Ina ia la whangia le tua. Ina ia whaalao pea o le ala ma pea o le ea. Tau nu umalmanuia le whainga malanga. Awane ia whea e se atua o le ala. Ia pe iai fo ni whaalawe lave to tu ngā tutupu mai ai. Ai ia tātou mātala. O I fo I le tangata sau wha I le wheouli, ia ma whaafoefoe ia le ta'wale po whea, le mamao a whea le tu malo ma le tu langi a ngā I ai. Ia manatua, ia whaisau te talo. Manatua le te talo, ina ia alofangia le tua le whainga malanga. Ia mai whaifoia o ia iku o kou ainga ma me o I la mutu. O tā isu o lo tau ainga. O tangata ia, ua whailangi le whōlanga. O tau ainga. E mo ia fo lele, ua whailangi le whōlanga. Ai mana tua. O lātou wanganga, o mauli, o tā isu, ia mai la mutu. E whaasino ala, I le ala tui. E o mai e leo ma pui o tau whatasi ai ma le a ao ma fola o le atua e malu I lunga o le whainga malanga. O te tali tonu.
e tau nuu manuia. O le aia se atu nuu e anga i ai ia whai ngā malanga e le nei vai teimi o le tausanga. Ia tu nuu umalalaulangi e le o lamatia i le tele o whe malanga inga. Ia ma le tele fo i o le whili ai maise o taua o lo whaatino nei e o lava i le aso o le kilisi masi ma le tausanga fo. O lea lava e pāpāwhana. O na o mai lea o la utala noa i le mata upulu nei e se le mata utia. I o sa wha inga ia na whai nei a leo leo. Lima o sa wha inga i le vaiaso ua tuanai. Se fulu ma le valu tangata ua tau fia ma ua loka nei leo leo. I Samoa. Ai tau nu ufo i maisi vaa. Lea na au mai ai i le Lady Samoa wha. Le 1 kilo kalamba o le aisa. Ele fiu lava. A o i le malai valele i whaleolo. Na au mai e fo i malisi fo i vaenga o le meth. E o le aisa me o le kamafo le le whaingone ta o le methamphetamine. E ma whai ona susunu fo i le ai o na liu sua vaila ia lea. Ia ma miti ele meo le tui. Ai tui e le meo le tino le tangata. Su ele waua malo si fo i le e tui ai. Ka fifi i le mea matautia uo o nei i ai. Mai le toa sifulu ma le toa valu lea na tau fia mai. I osa wha inga leo leo i le vaiaso o tuna i atu. E toa lua o nisi o te maitai. Na vai, le ai ase o sa wha inga e le mawasi te maitai. Le o tau vava ai ma whaafonga ma sila sila i ai leo ngahonga o le mea. O le aisa fuala au whaasaina na koti e o lava i le maluana. Tō lua te maitai. E rei tā ua mai po le are mātutua ma tau sanga o te maitai nei. O le isi tō lua e le tō tolu, o ni tangata whainga luenga le malo, a o nisi e tō lua. O nisi fo i mai le matanga luenga ale malo, a o le isi tō lua na tutuli le vai aso lawa te am. E le ngata le whaanga ina o le maluana, ai whapena fo i le ava malos. Mea matautia le nā o lea watu lai mai nei. E matua i ofo le loto, e le whai titia. Lima se fulu iwa tausanga, ua mātutua tangata. Lima se fulu iwa tausanga o lisi tangata whai ngā luenga i le whaasu. O le ofisa o le whaasu e loai, po le quarantine. Ia mea ia e wha ulufale mai i le atunu. Le ngā koti, whala au whasaina, a upenga, o tupe, o paipa ma mea whaitino, e ula ai ma whaapupusa ai le aisa, ma tatui ai le aisa, o tui, o mea uma whapena. O tupe, so le atawawai etu le mafia fia o tupe. A le ta ua le fionga i le afo i le komsina. O nisio i la tau nei. E le ini ngā luenga. Ai o i meo vaenga fo i makengi mwhala puputonga. Paying i car clubs. Io, meo kalapu fo lele e teu woi ta vale ma fai whapena. Na whawhea lana. Au mai ta vale fo nei. Ma whai teu ngā fo peni la au kirisi. Masi e tau ngata mea. Ai le whai ngā luenga tangata nei. So where is the source of income coming from? E matua i matau tia le mea le o nei iai. Whawhitai le ngā luenga so tau au. A le mata ngā luenga o leo. Le mata ngā luenga o tiute. Ma le mata ngā luenga o le whaasu. Lea o au mai ai ma whauru whale mai ia. Tūlanga fo le whanga i le inseti ma manu whaalafu wā. E momoli mai uta, ma wātingi pusa, ma pusa o loa, i te tonu le atinu. 59 years old.
Au tangata whainga luenga o le quarantine. O lona winga, o lea e matua i te le. Le sao fo i o tangata i e ngā rurui i. Ale mea nā la ina whai atu. E o uma i tangata nei o le tiute. E te tau fo i o na test la tau. Mai i le whao ngā ina o meo whala au wha sa ina. Mai o le vai aso na se i mawai atu nei. Lea ua whai loe le fionga le li palemia. Lona sainia o le whiangainga ma le malo si anga ua tuu ina atu. Ina ia mawhai una whaatotonga, ma wha la ei, ma wha ta pena, ali i matamai tai malu o le malo. The Special Task Force or the Narcotic Task Force or the Drug Unit a leo leo. Whai whale lei o lato bulletproof vest. Whai o lato se vai o pūlou i ama tuulo i aima lao malosi. E leo leo ai ia le leo leo. Mai lato o le ao e whaatino leo se whainga. Awa, e toi fo ilo umafo fau i tua. I le mea fo le ana mali ua i fo i stasi fo i o li pauntai le telo tau sanga u mawai le tamo malo. E fo manisi na la vea ai. E ala le la vea o le afionga ia Peniamina. Le mamea Peniamina. Po le malu foi. O le li leo leo. Na lato wi lo le lei. Wal to a lua tangata ua feoti a pokati. Fasioti. Fa boi moina a pokati. O lona winga. O lai lo le lei leo leo. Mala matanga luenga. O lea o lo faa a upenga ina le nei tangata. Ai faa fefea. O na tuli leo leo e au fi ai ma le sunga ya Peniamina. E sava vali e le aini a upenga. Le aini ofu bulletproof vest. Ai o e faa te o lato fata i o i le tangata fasio tangata o lai fata le tali mai. Ia te au. O te matua i tali tonu o se matua i negligent le mea. A o wha longo mai i o le ainga. O lea fo i tamali. O mea i e mafua mai ai i a mataupu i o civil lawsuits for compensation for the wrongful death of a public servant who is a police officer and office of the court. E matau tia le mea lea. Le ala le nau te matua i whaafetai ai le tō whai le fionga le li parimia. Ioi, wata tau o na sui whainga whawai. Pui ai le soi fua tautua ma le soi fua ngā lue ma le au nanga a li i matamai tai malu o le malo. Oi la whawhena whai. Alai loa le al tangata le e o e su e mai. Solet ka whewhe. Ai le ifo ngi maili. Ai se i whanga fo i ni drones i lunga. Ai se i o fo i sesi taskara forsa leo. E o mai lesi pito, o mai lesi vaenga lesi pito, ma lesi vaenga lesi pito, ia matua kona, ma li poi, ma se o le mea lea i ele tangata lea. So they can attack from both sides, from four corners, where they knew that this person is. I am. They took the risk, and the police were not armed. The wrongful death of Mr. Lemamea Peniamina, an officer of the police department. Aftai le sunga lauli al mali atoa. Wa ia whaia se whainga whawai fau. Ina ia i lofo i lae la wali ia. Lima i whana ma lima i maa ma lima i sapelu ma re. Pango tā ia o e su e mai. Oi e le ai. Ano au.
whaopopo i ma le saini. Ina ia whaamarosia ila ia tau aleo. Defend yourself. Ia. Ale mea mua lava le nā. Self-defense. Aua lava ne iai sina matai, sina tamai mataua e awa noa whapenei. E mua i e whatalitari e whaiva se mea le pangtai e toi. Sa au wawa ai le matautia o le tangata lea mai Sydney, Australia. E matua toi la po o le tangata. A o lae wha o ngā lava le la au malosi e le tangata ia o ta whana ina ia tangata tā whawhau le matawhanga. A e alu watu ale ta maloa le nei. Alu watu a loka le ua. O le tangata le iei le whana. Whai le tauivinga, mamuru ese le whana. O le matua i toa o te ofo i leo. O New South Wales, mo Sydney pe a whai e le whai se whai longa. Tāua loa e manatua ai le toa tele o nei tangata. E manatua whai lau whatonunga a leo e whai tangata lau tele. Stay away. Do not approach anybody that is armed. Pole a lava. O ese, au e te fia toa. Au e te fia lawi loa, ma mata mua, ma e alu watu, whaise mea whapea. But, ile langona o le tangata lea. O lona taimi lea, ma lo iai lea manoa, e ma whai ai o na ia whasosoni, e tau fia lesi tangata leo lo msalumia nei. Ma whao ese le la au malus. Patalo whailungo le tātou purkalambea. Fetu au tala le lei, na lo le soifomanuia. Ia, whapena foi polonga leu pena unasa, na lo le soifomanuia, o le sunga ia Crusaders, my Crusaders. Ma lo le ngā lue, neuso tamaia se sau pese sa vea whamawai atuai, isi mātou matanga luenga. Orange Tamariki on retire from the ministry after 39 years. My wife, and 31 years for us working for the organization. Also, we want to express our gratitude to the organization that we served for many years. My dear brother, Talofai, I didn't know that you were very close to retiring from the Oranga Tamariki and the industry, the ministry that was looking after the core values of our young children and young men and women, the youth, the future of New Zealand. Talofai. Tols fuluiva tausanga o ngā lue le sunga ia I forgot in it. Tols ful tasi tausanga o ngā lue ia siona faletua. A o lea o le a malo lo retire. Talofai. Vi ia le tua. Ma vea fole nei awa no te momori atua ile nganga whaftai. I le tele o nā tausanga atu whatasi la tausanga ia. Ua valu se fulu tausanga o le au nanga a le sunga ia afa gardinet masiona faletua. I le whala puputonga male matanga luenga o ta maiti matupulanga te lavau a New Zealand. Ia. Watu le whambalo ma le whaftai. Ia, whapena foi ia le tūlanga o mo onga le lei mo le kirisimasi ma le tausanga fau. Ia whapea foi lo lua a inga. Wa lua retire whatasi wa malo lo manu malo whatasi. Mori atu alo whaanga ma mo onga lei mo o lua. Ia, ma wia tele Christmasi ma le tausanga fau. Ei se teimi o Natale o le pese wha pitolava. Mo le uso ia afa gardinet ma siona faletua. Ua malo lo retire. Mai le Ministry of Going Order of New Zealand. Peter Endeliko, watching you from the Western Park Village in Ranui.
Ia, malo whaftaile, ma futa mai tufal tātou porkalame. Whaito anga whale pou vave, whamai le atou sa vea whabon mole. O lea mātou te tāpua i atu i māngele nei. Ia, ai momori atu o mātou alofa anga. Ia mātou a inga i lalo maunga i le ano a maatasi. Ia, masio a inga ia ufanga ia le pata. Ia, ma whaamanu i atu i eile Christmas. Ia, a whawangfonga mai la le tō tele. O lo whaangal nā mai a whaito anga whale pou vave. Ma sio lātou a inga i manele. Tō ese tu wanga ta alofa my brother. Wa mai oe. Ia, wa mai le a inga. Ia, whaftai le tua o lewa vai atua. Wai sau tua po lai te vai vai lau whau malu. Moli waa en Daisy apisala ta alofa lava. Alole soifua manuia ia te olua ma le a inga. Sefo matiu. Matiu talo falava alole soifua manuia ia whapea fo i le tofa ia le vapolo i elu unga pō o pili wha tamala talo wha pili wa alole soifua manuia to ieke wha kamala o iose i o te maita i losa mai whea talo wha losa na i o tātou ainga mai Alaska wha talo whatu la tātou o se vai de pese lea mala sa iri sanga le fa mai se ka mai lava e alofa atu ai fa pitoa lava i lo tua fine pele le sunga le papali tele te o la te fale Marilyn Lavia. Tamanei wa Faiva ia ruta maore pa na lato na fofa atasi ele se fulu o tausanga malili ulo anaitama o repa wato e malanga a onai upumei a ruta ile alofa
Ia le nā whawhiwhianga mai pespesenga tu wai lava o le telo tau sanga ua tuana i atu le sunga a Malaisa i le sanga o le womoli ma le usomoni i le ngaluenga le atua. O le whaamisiona i le tele o nā tau sanga ua tuana i atu. Ia ma onisi ne o tāleni sa oa uina mai i le tuputupua e tono le ainga. Ia male e kalesia Yesu Keriso la po ia wa sungatai. O fea lava la e o iai. E o a o mea ia na fufo i tono la inga mataleni mai le kalesia. O mele whawhiwhia. Pese, siva, so se mea lava. Alefa mai muri anga te lelu mana i tala i le motu. Fe mai, whamura mole sa vea, whamuri atu i lau fionga. O amai oe. O te lei lope e te manatua nei. O a ua muri anga tele lumanai tala i le motu tau waso le masani ona tātou wheiloa i le apisao sua ma le ainga sa sua i teimi e te whai malanga mai ai i Samoa. Ia matapua i fo i le maota o le autu risi i nai le ele le fo i matangi ala lua. Ia ma le toa wha ia namulau ulu se uli hawa i le vea. I meo tanga te tau, whaifo ngā langi nā te tau mba, whaifo ngā langi o malu o le tunu, talo whai. Ia paloli muli anga tele lumarai, whatalo whatu, ia mauwha lo whatu fōi, ma whaamuri atu le Christmas ma le tau sanga fōu, ia whapea fōi i le tamo Good Boy 55, maro Good Boy, o tana iona. Mai talo whale atau, we're watching you from Matarangi. 3.5 hours away from Auckland, mō ngā luenga tālo whai. A whai lau whaangolongo bai leo whai ngā luenga whawai teimi. Whatalo whatulu tātou porklame, a mai se fo i le fionga atu puola, male whale tua ia Ana Rosa i Helensville. O whamautu wai lea fo i tamali i male whale tua, fionga atu puola ma Ana Rosa. Ia male tō telefo i o le ainga o le au whainga luenga whaavai teimi. Ia olo o mai mamapu atu ia i nā. Ia le lei. Ano o mai leo o la utala noa. E tā walunga atu ai se manatu. Mulanga sa o utala noa atu le vaso lente anei e winga i le mata upu fo i lea. O le 5 miliona tā la. 5 miliona tā la mo Samoa, 5 miliona tā la mo Fiji, Aurakapi, 5 miliona tā la mo 5 miliona tā la mo Tonga. Lea la, o amatua i whaananati ai le to i na papastui. Le tau mawhai e matua i vave o na whaasaini la oli, se i tō mai le tupe i tō e whai eo lātou wivi. Manu ele i o marikilisi masi ma le tausanga whaurengi me whakauengi me ka alo kamiki. E te wa ai atu iai, e te sila fia sa moe lau tala leo whai atu, le la toi fo i mele fi naunga ia le atau sa vea. Lale umi na o pese atu ai i le tele o tausanga i le taimi ana mua ai, lei loa tupe, aina mua tu fo i lei loa isi tupe. Nā sau tau sila i le malanga atu o John Campbell i Samoa. Whatala noa i sua. Schuster. Toi whatala noa atu matu i le epa. Matua mumusu e tali. I le au whasala lau ma lau tu stala lau i loa na malanga atu i le Pasifika ma otu i Samoa. I le suaina. O le tele o tupe o le maau o le atunu, o le afu lilingi o le atunu. Whape nā fōi isi sponsors, ma le anga le lei o Samoa lo o lala ma papa au i atunu i whafu Samoa. O a whea e a o a uina ai nei tangata. Tofi ma lie tofi o le atunu, ma le uni la kapi a Samoa, e lea o se mea tō tino o stangata. E leo se mea tō tino a se a inga ma se nuu ma se itu malo. Leo o whai atu sa o le tala lea. Leo fo la o toi la langa uma. O la o fi nau ngāle nei na whai atu luas fulu tau sanga te ruai. Leo o mai a ele teimile nei.
Lea lava e le mawhai o na ho ese mai ai. Au te loa walewa na lau manu ia mamar ma lama tu lepa ele tupe lea le asau mai a Australia. Au whea tupe le IRB. Whea tupe na mai sponsors. Whea tupe na sue tupe ai le atunu u ato mo le alo lofa le tato au le manu Samoa. Lea la ua toi o mai i whaafonga le iai la ua fionga le li pandemia a Muslim star o ta longa. Sa o tangi atu, au ngani atu, ina ia sui ni whainga whawai. Ona e esa le tula whono lo whawai ai le la kapi Samoa. E le mawhai ai ona a apa le a ao ma le lima o le malo. E fe sui a i mawhai ni tonu o ni whai unga e whai le la kapi Samoa. And I've said that all along. The Attorney General, lau fionga le li pandemia, le Minister, le komisi o tula fono toi fuataina, tanga i ma toi sila, i le whawai o le mea lea. Le anga ese le tula fono o lima te itainai, e le mawhai ai e le lima o le malo, ona a apatu i tonu i as an organization, a legal entity, that they do whatever they do to themselves and whatever their constitution is. But this is the time. Taimile nei. Tātou te le tau tutu fo i le mele. Minoi le malo e whai se tū la fono. E ai le whaalapo patonga le lakapi a Samoa. Na pau ale nao le mea. Ma ia whaia se MOU po le Memorandum of Understanding o le malilienga lea i lalo le tula fono o le malo Samoa le taitai o le malo ma le malo o Australia. E whatūlanga mai ai e pule le malo ma le taitai e le whaasoasoaina ma le lufi ina o le 5 miliona lea i to tonu o le lakapi Samoa o tauia. Manongi le anga ai le awa le tunu. Tulau whaafonga Samoa. Upu ana na utou whaafonga iai o tala noa tuai. I le telo tau sanga. E ta ndofo i tangata le i lakapi. Le malama le talonga. O ese. Tō mea le atunu. O i le pale mene le mena. Tofi mai ai o tau tu malo. Tau wala mai le palota. O e momoli le tō whale tu malo. Tau te leo mai momoli le tō whale au lakapi. Tō ule yuni lakapi ma le lakapi Samoa e whai e tangata lea sa ta alo. E marama lama hai. Le whata mo e ina. Na wawhelo mai tangata le lakapi o mai whai tonu o le melea. O na mai whoi leo tupe ala yuni lakapi. Po tupe sosani atuai o mai whai e lato. Ia tō i alama ta upule nei aso uma taimi uma aso uma taimi uma. Ioe. Ia awa le io o atu iai se tupe. E au noa ma le malienga ma Australia. Ia tū mātila le malo Samoa. Nā te wa ai tupe uma e whaalu i. O la le fua iai e tangata nei. Sāwa vali le ala, sisina le afu le atunu, e o lava i tangata mama, i tangata mātutua se i o i tangata e ei mana onga whapitoa. Sā moa o lo poto maalala i atunu i whafu. Aia, taino i noi, i le whaia mase alofa, i le afu li lingi o le atunu, tau te loe o ona le afu le atunu. E mamala le afu le atunu. Ao le atunu foi o le atunu mamala. Ai a le whaingo nai tama whanau o le atunu. E to tongi e le tama ia lona pasese sa wai e ta watu au te fia tau tua i le atunu. Ta watu lau loto e loto atunu, loto Samoa.
Kala tau mele, tau ta alo. Ana le tūlai mai nei fōi, le whatu tua le tua Samoa, tasi le whaia se medical insurance mo tama nei e pui pui ai, pe a uma le taimi ta alo, e le itai tai uma le lato malosi, a ua matua ngā, tua i ngau a ano. Ngau a ano i tupe mau i tanga i lato kon kalate le tia i so o lato tai to lua ma lato whanau, i atu no mamau, ai o mai e whai le whina ngalo Samoa. Aia, e le ina tutongi. La vevea la ia. O atu o tutuli e kon kalate, wha motu o lato kon kalate, wha uma wha fosei. Aisea, wa ave le wha mua i le aua le atunu. And how are they compensated by la kapi Samoa? Nothing. Not even an insurance policy. Nothing. Ala lale na. Lau fionga le li panemia. Ia iai le whautu tanga foi. I le fionga, i le tamaitai. Lo ia silia le tunu. Toe tanga ima toe sila sila ina ia whatu langa. Se wha vai fau mani whainga wha vai fau. E pu lea ile la kapia Samoa. Au maini tangata ata mamai. Ile ngata sa ta alo. Ai mana malama le lei le whata mo e ino pisinisi matula fono. E whai ile la kapia Samoa e pele yo tātou loto mo tātou whatu. O leo whai polokiki e tia whau. O e whai tau polokiki ina. O tau teo mai tau te polokiki e. Lea la whai ei lava i. Le winga leanga lea e whai ma se taua le ai. Nā o le li o a lea. E ta milo ai le wha minu yanga i to tonu o tangata ia. Aia, mā le ia i le au o le tunu. O le taibi a tau teo e se ai, siampini loma Samoa. Ia. Wautou wawa ai e le mātitiva o le lakapiliki. Mātitiva o le lakapiliki. Ai ai, wha maoni tangata le posi ina ma le tau wha so ina. O nai se leni e maua mai. Ai whai me fia uma tangata. E o mai e toi wha awhitai mai i le atunuu. I le tali atu o le atunuu. I lona lofa ma lona anga lelei. I lana au lakapiliki. Nalmena o iai. Na wha ea ina. Leanga i wha maoni. Maalo lofa moni tangata o lo o iai matui me tangi olo. E wha foe ina. A lero o a. Ina swimming star. Ia le isi toa manu. O le lakapiliki. Ia. O tau nā. Lakapiuni tuai leo o lo iai nei. A mata mai le te whono o na salalo le mea. Le komiti whafoe atoa, whafo ma le mawhala. Ina stala sel tala nā, pe inisi tala fo lele mautua e tau avatu. Nā tala whaingofia nā. Whaingofia ino tau marmalama pe a whai wau tau le loa, me fo le ngong so alpalang. What part of no don't you understand? Ese le mata ngā ma le masi asi. Whai atua manongi le anga ma mata ngā. Ai whai lava. Le lava watangia mai i o tau tofinga i tono vaenga whau whai. Ma le pūlenga o le malo. Ua matua i musu e o ese. Musu e tuu se awa noa i nisi tangata se i ngā lulue. Why are you so objective to being removed from the management of Lakapi Samoa?
Why are you so selfish and greedy and not giving another chance to somebody else, some other people? I say, I love. Awal mele na o ye. Tau tu su tupe. Bole masisi toi mana o mai fa se mele lo tangata. Sui le pulenga avande tupe. Fa so mai le malo i le taimi ma le taimi e talafenga i mo lesi 5 tausanga. Wai. Le matala le na matala i nei ia. Le vasenga o leo ma le lato ngā luenga so tau au male ofiso le tiute fa pena foi ia le ofiso le faasu. Fa fitai tele lava. Watangi maiolo ia ilo tau nganga le lei. Ina ia tau fia ma fai se tali le fa fita auli wala o tula i mai nei. O tau sila iai. Pea lo fai atu. Na pau ali nei o le atunu u. O le filo ai le meo le porokiki tono le talonga. O le utue au ngā. O mai mau le taimi. E tele i wha longo lava. O meo le pale mia le o John Luxon. Po Christopher Luxon o ia fo ina nao le te fono le All Blacks. Ia. Po e wha longo fo i wha mai o. O e fo i o Anthony Albanese, Lebanese po lo i leveling o le toina. O le pale mia o Australia o ia fo ina nao le te fono o le Rugby Australia. Po Africa. Po Scotland. Na paua lea. Wala. O alu se mai mal palmia sau i le tuangai ai le mana o e alu ese. Ai sea. Le mana o alu ese mo le tofi palmia i lona vai tau. Le mana o alu ese mo le te fono. Ole la kapi. Le mana o alu ese mo le te tai o le tuangai. So you tell me. Now me corrupt a me yewa. Baba ai le atunu. E le mawhai na le lei. Le aua le atunu. Nang le sau tala tusi. E a mata mai maunga. Le manuia o se nu. A mata mai maunga le manuia o se whala puputonga. Ai a whai o le toa ngā mea leo le whai nei. Ia le nā. Wha mai mau taimi, wha mau resources. Tua tolo pulo le sunga lauri al mali toa. Ma tua I feita I lava. Mai nā vei a fia me, e wa koe ngofa a fia me la kou ia mo le ongo, ma sia me ia kakia mai. Ta fe pe ana wha pea. Pe ana wha pea. E saini e fia me. Wa tidi e. Tasi la lea mea o lea laio na maa losi le finau mai. Because there is so much money out there that they want control of. Yeah, everything. The buck stays here and stops here with the Prime Minister. And he's not stupid at all. He's very smart. Lauli is one of a kind. Ele poto ale faso soina. O le wha le lei o le wha to anga ma le pisinisi le latu ainga e o mai a ile teimile nei. Malama le lei ai ia la uri le mele profit and loss.
Malama le bookkeeping. Malama le accounting. Malama le lei I le whainga o whawai. Mō le ta mau a inga le lei. Pretty much understands exactly what a good economy is all about. Ria mai le tua mo se file mua le tunu le nei afiafi. A le file mua la uri ia mara ko me fai. Kako ke kali ye ama tau ai atu e matongi atu e. Alanga e leo se mea o le tātou sao le tonga malea ia ta tau na nā. Tātou te whina wai mawhau whaunga. Ma mea I o lo tu tupu mai. Wātangia ai I luma o tangata. Le malama tele o Samoa ma latou popoto ma le ata mai e whaawasenga menei. Oh my goodness. Ia le nala ia. La tātou wō e wai le pesele I atou o sevea e whamawai e le nei a fiafi. E anga le lei le atua. I ngā luenga o tutoi. Ia whapena fo I lungo le ala tele. Ia ma whapena fo I ona malutia lo tau soifua. Malolonga, tali ngā sua. Ia whapena fo I osi ngā taulanga. I le afia finei. Ia whamanuia lama le atua. O tau umalawa tamamatina mātua. Le au whai ngā luenga tutofi. O te tai o le malo. Te tai o e kalesia. O uso matua whawhine I lunga le tātou api o fōringa. Whapea fo I le tātou YouTube and Facebook page. Alofa tele mo oe. Ia ai whātou le pesele I atou savea tātou whilo. Ti le aso atai au. Taimi basani le tāo le tūlai whā. Ngā Gagaifo Faiva. Ma le atou savea I le aso atai au. Ria tele le fiafi. Tala nā winga I o tātou tangata ma latou wa miu pā a o lo whai. Ma latou tala mtau tia o lo la lafu. Well, those are the stories about our people at the beginning of this week. We'll see you tomorrow. You look after yourselves. Alofa le yatou sa ve yate oe. Ma ia saunga le mu. And all those on our Facebook page and our YouTube channel, please share our program. Pongisa whaapeo na puniti o le la Wau le langi o le timu fo I le muta O fitilo na muenga Wa tōwhai maloi mata Fitilo whai solo Wa le tau ai lona loto E uso e sauia O le vainu lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai Ilo utau au e te mapua Langona le fia ai Se fulu se nese I whaalawai Ao se ato whalu Pela vai o se papa mafu Amu I ala salo Wa fi